Mateo capítulo 13. Ketika cho Yesu watunda gonjo yu watumala kohulo yokalunga. Owingi walwa wolyongolwila ocho wawila wo wato kunje watumalama. Owingi wosi wakala kongongo yu wapupyalawo oyina byalwa lolosapo hati. Uwayi umwe watunda okuwaya. Etiyakala lokuwaya olomema vimwe byalokila kohulo yonjila. Kwenze olonjila vyeya vyavilya. Vikwavo byalokila pochikalakala. Apa kapali eve lyalwa. Ocho byatunda lonzanga momo eve kalyalwile. Echi ekumbi lyatunda vyakakuka. Kwenze omoka byakaele lolombombo vyovuka. Vikwavo byalokila potambanda. Kwenze otambanda chayova. Kwenze chabitotomisa. Vikwavo byalokila posiyiwa. Kwenze vyahima olomema. Vimwe ochita. Vimwe akunye pandu. Vimwe akunye tatu. Wokwete ovatu yokuyeva ayeve. Ocho olondonge byayevye yako kwaye kwenze vyopula viti. Nye opopela lavo lolosapo. Yuwa wakumbulula hati. Momo ene wanhiwi okukuniha alumbuso mawokilu. Pwai ovo katsava hiwile. Momo wokwete ihiwa kwenze tsusupokaila. Pwai ukakwete ndango eti yakasilacho tsunyehiwa. Ocho mopyalavo lolosapo momo babanza pwai kabalete bayeva pwai kabayevite kwenda kachibalomboloka. Yivalingiwila ondaka yu profeto Isaya yiti okuyeva uyeva pwai kabuyevite okumola bumola pwai kabulimbuka. Momo utima womanu aba wasiva. Bayeva naitolo batu yabo bapata obaso abo sanga baleta lo baso abo kwenze bayeva lo batu yabo sanga balimbuka lo bitima byabo habatiuka kwenze ndibasakula. Pwai obaso ene asumunuha momo alete lo batu yene haitso momo ayeva. Momo mopyalene siti ochili oba profeto kwenda bakwesunga balwa balibelele okumola obina ene bulete kwenze kababimwile lokuyeva obina ene uyevite kwenze kababiyebele. Ocho yevi olusapo luwayi nda umwe oyeva ondaka yusoma kwenze kaiyevite. Ocho eliapuliya haliyunyeha echi tsakuliwa utima wayi. Echi ocho tsawayiwa kohulo yonjila. Uwa wayiwa kochikalakala eye woyeva ondaka kwenze haitso atabalonzolela haimo kakwete olombombo eye mwele. Kwenze opandikisa naitongo ocho echi kwiya ohali lokusakala sailwa ondaka okonyoha lonzanga. Uwa kuliwa pokatiko tsambanda eye uoyeva ondaka yatso kwenze ohere yolwalile lyango lyukwasi vitotomisa ondaka yatso kwenze kayimi. Uwa kuliwa bongongoyiwa eye uoyeva ondaka yatso yuyo yebala ochili omunu watso ima epako umwe ochita umwe akunye pandu umwe akunye tatu. Wabatela olusapo lukwavo hati. Usoma wokilu wasokanda omunu waimba ombuto yiwa bepya lyayi. Pwai osimbu omanu bapekela unyali waye weya waimba ombuto yosoka botiriku ocho waina. Pwai eti ochisina chatunda kwenze chaima olomema ocho osoka yamolehabo. Kwenze bamwelianzo beya kwenze bopula bati angala kwakulile ombuto yiwa bepya lyobe osoka he yatundapi. Yo wabakumbulula hati unyali umwe watilinga. Ocho akwenze bopula bati oyongola okuti tuyinolamo. Pwai yeye hati hatsoko sanga osimbu bunolamo osoka utukulabo otiriku. Vikulile ngo kumwamwe toke kokulombola. Kwenze kokulombola mopya laba kwa kulombola siti handi noli osoka yikuti yobitungu hoyiyoki. Pwai ungwili yotiriku bosila yange. Wabatela olusapo lukwavo hati. Usoma wokilu wasoka ndombuto yulemba
omuno wanyang'ula kwenze wayikula bepya lyaye. Ochili yitito, olombuto byosi bikwabo binene, poainda yakula yibelapo, obikula byosi bisule, yilinga viya kwenze vitungila vo vyanza byawo. Wapopyalavo olusapo lukwavo hati, Usoma wokiru wasoka ndetumbisa ukaya nyang'ula kwenze walitenga loviyengero vitatu vyosema toke tsosi tsatumba. ovina evi vyosi Yesu wapopyala owing'i lolosapo kwenze kapopelelawo chimwete lolosapo. Tsalingiwilawo kuti eci tsapopiwa luprofeto chilingiwa chokuti ngasama lolosapo mopya ovina vyasitikiwa tunde kokuseveta olwali. ocho washa owing'i waing'ila vonjo kwenje olondonge vyaye vyeya kokwaye viti tulombolwile olusapo lwosoka yovepya. eye wawakumbulula hati Uwa waya ombuto yiwa molomanu, epya lyatso olwali, ombuto yiwa omala usoma, osoka yatso omala belyapu, unyali wa imbamo osoka elyapu, okungula kwatso esulilo lyolwali, bakwakungula obangelo. Otso ndetsi osoka yinoli wapo kwenze yiyokiwa londalu, haitso chilingiwa kesulilo lyolwali, molomanu otuma obangelo baye, kwenze busoma waye banolamo ovina byosi bikoka akandu, kwenda bakwakusinila obihandeleko, kwenze babaimba belungulungu lyondalu, omumukala okulila lokulikeleketa obayo. Otso bakwesunga bataima ndekumbi busoma waeshabo, uwo kasilo batwi okuyeba ayebe. Usoma wokiru wasoka ndu kwasi wasolekiwa bepya, umwe wowalula kwenze wolembika bali. Noke omo asanzuka, otso wakalandisile tsosi yakaelelatso kwenze walanda epya lyatso. Kwenda bali, usoma wokiru wasoka ndufuli osandasanda olomota biwa vyondongo. Kwenze eti asanga omota yondongo yatina tsalwa, wakalandisile tsosi yakaelelatso kwenze wayilanda. Kwenda bali, usoma wokiru wasoka ndowanda waimbiwa bokalunga, kwenze wakongela olosi byapata osi. Eci weyuka bokokela kopalaya, otso okutumala, banolela ebibiwa bobikwata, pwai ebihabiwako babinasi. Haitso chilingiwa kesulilo lyolwali, obangelo batunda kwenze batepa bakweviho la bakwesunga. Bakweviho babaimba belungulungu lyondalu, omumukala okulila lokulikeleketa obayo. Ovina ebi byosi bubiye bite? bokumbulula bati ocho. Yesu wapopyalavo hati Otso ukwabisonehwa wosi olinga ondonge yusoma wokiru, wasoka ndamweni onzo upopa bobikwata byaye ovina byokaliye lobina byale. eci Yesu amala olosapo evi watundamo okwiyako luselo abo wabalongisila bolosunangonga byabo chabakomoisa tsalwa kwenje balipulapula pokati bati unga olondunge evi lunenewu wabyupapi. Usiti omola akalpindero inaye siti Maria bamanjaye siti Tiago la Yosefe la Simono la Yunda wenda bamukai waye bosi kabakasi kumweletu. Ocho ovina evi byosi wabyupapi. kwenje batatamisiwa laye pai Yesu wapyalavo hati Uprofeto kapumbi esumbilo te koluselwaye lobepata lyaye. kwenje omo kabokolelele ocho kalingilileko obikomo byalwa.